Hello everyone, welcome back to our new video. Ngasi di koi Chandni Chowk. Kana nga ngo te taro e me am. Microphone ko. Chandni Chowk ko ye me am yemi na si Chandni Chowk mai to ke to. Running live. Chandni Chowk. Asin pa yan lo thalle. Me am chille ngasi. Kung kasi kay-put na lang sa lagi na lain ni Chandni Chowk ta. May aming minasa kay yaw gid sa Chandni Chowk. Bako ni ta maroy kay di mas pe ado dai bi ano stop da. Sa sai weather din wai kwa. Chandni Chowk se chahi ani suram ani koi lak ta ba corona ta ji yam thi ma sa semjal lam ne yam thi na lam ne thau ta ga ne lambian ko ye ho da Lights inside. Where for show. Tingnan just the sunlight eh. Mi kucing jadi luar. Din Hong Kong tiêu rồi. Welcome mat. પાંચ. Nung juga entah deh kau je. Big siam yo le. Perfume. Kana botol yo le. Sana pot. Mi kucing dia. Kunung sido. Mi kucing dia, ma'am. Tidak kung ma'am le. Jama Masjid manung, Jama Masjid tanai lai ke. Mamun manung changwa. Mi kucing dia ne. Mulai kalau matam dua dah. Mi kucing dia ne. Mi am chilli. Ada 100 rupiah.
stairs ka rin. Tadi sampai apa sih ni mo? Calang main, cak kaki, cak sih kita itu kiko. Aduh sagin lek pun cakap ini. Aduh orang tahu re. Aduh kau yang jauh kan dah yang mina sih mu. Pulang ke? Chandni Chowk tu lah ni yang cuma ni usi refreshment tau ke? Mana bisi ni? Ya, mana tu boyfriend Abhishek from Delhi. Yeah. Menu lagi luar kan dah. Orang tahu luar. Orang kan pulang ke? Sini chicken ni apa natra? Chicken korma. Chicken korma and this one is roti. Rumah roti अंदर में. Sini salad. Rumah roti. Nice rumah ni fra. Jadi rumah tu nang nama iden park peri yang kita thang kalau lang tan tu. Tuh, usi ज़्यादा बड़ा है. Yeah, that is good. दिखा दो यहीं पर वीडियो में दिखा दो. देखो, सिंगले ने उसे पोस्ट होगी बता. सी, यही है वो आदमी. कौन है? Okay, music चार के में. Tu ready now? Dia mau masuk house. Jadi kita namu oh, sudah. Yang jam. चार से. Okay, let's see. और एक ये बाकी है बोल देना उसको वरना भूल ना जाए ये 3 बोला था ना Then this one, see this one. पता है इसमें भी बस. ये देखो मेरा आगे से देखा है. क्या हुआ लाम है मैम सी मटन का बाप ने बसी है Pasta हो है कुछ this one. You want to? सीधो है पुखल Creamy. Yeah, creamy.